Nakon ubojstava u Splitu, jasno je da se javnost pita kako to da u pogledu narkomiljea i sankcioniranja narkomiljea sistem sigurnosti, dakle prije svega policijski sistem, ali i obavještajno-sigurnosne službe, očito ne funkcionira baš najbolje. Kako to da narkodileri, da taj krug narkomiljea uopće može manje više nesmetano funkcionirati u Hrvatskoj po većim hrvatskim gradovima, u ovom slučaju po Splitu, a da sigurnosni sustav do sad nije pronašao način da sankcionira taj milje. Odgovor na to pitanje zapravo je vrlo jasan. Narkomilje još od početka ratnih 90. godina dio je parasistema ove države. I to je jedan od problema o kojima se šuti. Vidim mnogi koji danas analiziraju pozadinu ubojstava u Splitu, namjerno ili slučajno ne žele niti dotaknuti taj fenomen, koji nam je zapravo ostatak, da ne kažem ostavština ratnih 90. godina. Nije tajna da je 90. vlast, kako bi s jedne strane mogla steći novac za paralelni državni budžet i financirati rat, morala ući u dilove, barem oni smatraju da su morali ući u dilove sa kriminalnim miljeom. Prije svega se to odnosilo na narkomilje i nije tajna da su mnogi moćnici iz 90-ih, pogotovo mnogi generali, dakle mnogi vojni moćnici, mnogi obavještajni moćnici, ali i politički moćnici bili povezani s narkomiljeom. Odnosno da su bili direktno u hijerarhiji onih koji su štitili narkomilje. Tako se, recimo, droga poput heroina, kokaina u Hrvatskoj krijumčarila direktno pod zaštitom ratnog ministarstva obrane Republike Hrvatske, pod zaštitom ratnog ministra obrane Gojka Šuška. Postojala je poznata vojna operacija Mreža Ministarstva obrane, koja je formalno služila da bi tobože pokrila krijumčarenje oružja, ali uz oružje tu je uvijek bila i droga, prije svega kokain, heroin, kojim je krijumčario i koji je krijumčario hrvatski državni vojni vrh. Postoji više generala koji su bili umješani. Imao sam prilike u prvoj polovici 2000-ih raditi intervju sa jednim čovjekom koji je za jednog visoko pozicioniranog generala Hrvatske vojske, koji je kasnije bio glavni logističar i u ratu bio jedan od glavnih logističara Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Za njega je krijumčario narkotike, heroin i kokain i sudjelovao u toj mreži. I on mi je u tom video intervjuu, koji dan danas imam u privatnoj arhivi, svjedočio o tome kako je ta mreža bila razgranata i kako je generalski vojni ratni vrh u Hrvatskoj pokrivao zapravo tu mrežu narkomiljeja. Ne samo u Hrvatskoj, nego i na Balkanu. Nije ta droga išla samo u Hrvatsku, niti samo preko Hrvatske. Tu se radilo o cijelom Balkanu, dakle Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Kosovo, i svi su oni bili međusobno umreženi, svi su oni bili međusobno uigrani. Hrvatski kriminalci, srpski kriminalci, kriminalci u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu. Sve je to bila uigrana šema koja je cijelog rata funkcionirala. Mnogi se sjećaju i uzrečica iz tog vremena, dok su padale granate, dok lijekovi i ranjenici i bolesni nisu prelazili preko crta bojišnice da bi eventualno stigli do bolnica koje su bile s ove ili one strane bojišta, s ove ili one strane crte razgraničenja. Droga, kokain, heroin, oružje i nafta i naftni derivati nesmetano su prelazili sve crte bojišnice sa svim mogućim dozvolama.
ostaje nepobitna činjenica da je hrvatski državni, policijski, obavještajni i vojni vrh i aparat bio u cijelosti povezan i premrežen s međunarodnim narkomiljeom. I ostaje činjenica da su tome pogodovale i razne veze sa nebrojenim emigrantskim organizacijama koje su bile suštinski vezane sa narkomiljeom na međunarodnoj razini. Pogotovo hrvatski vojni vrh imao je dobre i trajne i čvrste veze sa emigrantskim organizacijama u Južnoj Americi, preko kojih se zapravo organizirao međunarodni šverc kokaina i heroina. I ta mreža koja je uspostavljena 90-ih nikad zapravo nije ugašena, jer su ti moćnici kasnije postali moćni, utjecajni biznismeni, od generala postali su tajkuni, od instalatera centralnih grijanja i plaćenika legije stranaca postali su milioneri, ali mreža kojom su tad rukovodili u ratu, ta narkomreža nastavila je funkcionirati. Sjećam se 2003. godine, baš u Splitu, visoki policijski službenik Nikola Damjanović izradio je predstavku o organiziranom kriminalu i narkomiljeu na, ako se dobro sjećam, 300-tinjak stranica A4 formata i upozoravao je na koji način su obavještajne službe, strukture obavještajnih službi, pojedinci u obavještajnim službama, pojedinci u Ministarstvu unutarnjih poslova, pojedinci u policiji, u vojsci, u vojnoj policiji, vojnim obavještajnim sigurnosnim službama, na koji način su povezani s narkomiljeom. Upozoravao je kako institucije i kako policija organizirano prikriva pripadnike narkomiljea i međunarodno krijumčarenje kokaina i heroina preko Hrvatske, u Hrvatsku, preko Balkana i dalje za europske zemlje. Situacija se naravno pogoršala kada je taj milje uzeo maha i na Kosovu, u Makedoniji. Međutim, sve su te veze funkcionirale, jer su kosovarski funkcioneri često bili povezani s našim miljeom. Ima nekoliko kosovarskih državnih funkcionera koji su istovremeno bili i, zanimljivo ili ne, visoki časnici Hrvatske vojske. I zanimljivo ili ne, bili su upravo povezani sa onim generalima Hrvatske vojske koji su bili umješani u međunarodno krijumčarenje kokaina i heroina. Svojevremeno, ako se sjećate, u Rijeci je bio uhićen pa više manje neuspješno suđen general HVO Andabak, međutim to je bilo samo zbog njihovog međusobnog obračuna. Ali država i institucije tada nisu iskoristile priliku da se tragom Andabaka dođe do cijele te narkohijerarhije koja, kažem, svoje korijene moći vuče iz ratnog vojnog aparata Hrvatske, koji je svoju zakulisnu moć, paradržavnu moć zadržao do danas. U tome je problem onoga zašto krim milje, zašto narkomilje u Hrvatskoj danas ima realnu, jaku i praktički nedodirljivu moć i utjecaj. Jer te sive strukture, koje je naravno 90-ih uspostavljao HDZ i kojima mnogi HDZ-ovi paraobavještajni, parapolitički, paradržavni moćnici zapravo i danas upravljaju, taj narkomilje danas funkcionira nesmetano. Neven Barać, bivši predsjednik uprave Dubrovačke banke, svojevremeno mi je u jednom dugom intervjuu, koji djelimično objavljujem i u mojoj knjizi Krvave balkanske milijarde, naširoko opisivao zaradu banaka na takozvanom narko euru. Dakle, banke u svom sivom, skrivenom poslovanju su čak imale tu terminologiju narko eura kao posebne valute koja pokriva i u čijem se prometu pokriva pranje novca od
doslovno milijardi narko prihoda na Balkanu. Do u detalje samo u mojoj knjizi opisao ono što mi je govorio Barać. Međutim, upravo zbog toga što taj milje ima takvu neograničenu moć, taj milje je nedodirljiv. On je dodirljiv na niskim razinama, raspačivača, kvartovskih, malih dilera, ali od srednje razine na više nije dodirljiv. Jer ljudi koji su u ratu stvarali hrvatski dio mreže međunarodnog narkobiznisa, krijumčarenja heroina i kokaina, ti ljudi su i danas jedni od najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj. U svakom slučaju su bogataši, tranzicijski tajkuni, umirovljeni generali, heroji i uživaju veliki utjecaj. Zato bi možda sigurnosnom aparatu, slučaju Splitu, trebao biti poticaj za ozbiljnije obračunavanje s tranzicijskom narkokriminalnom hijerarhijom u Republici Hrvatskoj, koja predstavlja jednu od razina paralelne vlasti u ovoj podivljaloj državi. Hvala što ste me gledali. Gledamo se i dalje u OFF.